Ai kana yen kwa mama ka share ka like ka subscribe zante amabia kwa mama ka share zante amabia ka mabiba share dede na ka zon yala a first time kana ka ta cross te video no mo goran yeto akara to asra goran puni ambe michele ka so yela be kan do social ne to processing mamma bana be a dide te nanka agent ko nanda agbana tara kayima man na pomiro zoma ka ban ka dama the right way and the right channel ko shiro dolo mama ama da zo de nyala invitation yele be ayen kala interview. This is some of the questions kayan expectra be ayen gwen cancelment ta ban shanga dantu na kadama anan za anadana karadera puna de puna za ina kamba biya kamna and you'll more Mr. President or social media. Thank you very much. You by share, you by like, you by subscribe, share the thank you very much. Never pressure we want, but I know your journey to subscribe. Thank you very much for subscribing for Sweet Africa TV. Tambal WhatsApp platform, mama. Guarmier to our audio noma katanana wula katako dir de fila. So I na interest ka pick one of our videos, full video on YouTube. Definitely anya the video nam da pune katamana ambar na jona platform katazan ade gwaranye to akata to asra. Please nsora mabia ndra ko gbala tangbane ampa kwana shaman ampa agent amen agent butumda me betroso visa gwaranye to akan to asra gwaram puni anda ba me bin sheshele na ande ti halasham la ye to angoma de ye to aka mana to asir piango nirba praga ti haram na kadama silmin tanga silmin sele malakana be aibu wumna silmin sele akoto kyan silmin tanga ayi silmin si za tan shanga bian kabwa biyar silmin sele abno ne ko kata ko mi taba silmin sele ko gwa wumda do zo wonnin ya ka yar shelma ka gbanin ya ko yar shelma the best silmin sele ki za yar ma do zo please what you can do to mbokano to nan sementanga biyan paatuma bituma ni ka ta luna biyan ka ta pa kay na kadama arana la university diploma ka male be a holy PhD be bombo ayi sementanga tuma drendela antu tumle ka tumle na jinya ne mfaso mu yan kyan tumashi kapti na kadama because of what I can shakro pago mo bi obi kan shakro zoka ko kwa dozo no ko bwana yela shamba bia please ensorame dunya watan kwa je sa shaloma hanun we tum bansam dunya ban sha den ya tallahi zanzan tete pa ando bantu na kam do ando batu na kam so la je to ashani yarmoma deman den tab dan pape ka sa shal kam kaiti nyama piango ka to asale I can platform mazo the same topic kat to asra the zo as usual no ko yela sham and really in ya Mr. President or social media trom ye to ama pure tama biso mona yese nkana ka benyanga zo cheka bati depoto kamanda pun yelle anya ayen chan a interview be ay chan interview please sohra mabia ngala tangbane dike ka zalla zo ye to akara wohra nakadama yen tarma fisa shalwa be e kan interview ka to bwa dalir shel den tahle bozo ka bana kana tangbar mo pune la ba yarwa na ma hankala mirka ka so mo be ka hankale ka ka babban nan yin ni chan mo ma yin kan mata tumtuma yin ya tum bangda ni na bana kan na ta palam yin aso ne aizan la hankal mo ma karabia aso ko ka karabia aso ne ama azan azalle en ka babban yin ni chan mo ma gana mimi tuma kane
kay nda bor ni chante nye tuma ntuma nkinge alive be ka bi hawo tai la ye to ma azan zan chan please ba ko ta gbana dozo mil asone dalle dan dara ka tama bi ngogo zan ya problem ka yalla zon nyam na kadama o nyela visa nkada selmen tanga bamina to ma ba tola torres visa ko kanna o min kanama ko nan CV kardia o gbada pune ko hamba ka shel on pabro o nyanga kar flight ma pun ma denne kala o CV ma karabi port of entry ko kana kabkata zo ha wo melezane ka gwago fila bozo ko kanda yango ko yelba o kanla tourist kadana o kamna wayan ko prove la bin ya harma mazaha mabia mbabia ka zo zo ka bayilo na kadma na ba mel swale na kadma bi cheki o bag ma punu bi o ne ma pune ko zan taba da sa hanya ka bachan antalle o ben ma pune ban scanle kan yi pipe se shanga wan zan apply kama authorities ma me ka bi ta gbana shel kam ka zan kan embassy an zan ba shanga zan apply ma ai to gwara ai bi mi da tuna lan gbana ma za ha kala jani ka mala gwara so ban kekale ban shaka nan ve yalanga but ka banya ko nan CV o CV karabia ben ma pune dan sa hankara wo hena kadama la ben mo ma zo do worom na kadama nyen kamna ba zan da CV na nan kabo yile zambo what is this buye bongo mulongo ma buye bongo karanye CV wo ben shakam la ben mo ma zo kabo gbago nzan zal ni mane bam ma sermis ma bam bi bodama port of entry ma bam milata zahaza yino kam poi katien yelen dam bam miladem bi ani dazo anti harna ayen zanga topic shema ba pon yela tim ka yen diwo ye to al ka yen yelo ban sha kama am pon yen yele ma ba pon yela times 100 poi kan yen tana zanga adan ma kan no ma so from nimane kap nanwula karajia na kadama pumpongo wo visa shel wanda kanama wor pummale ticket for tene kap nanwula kap lab sona yanga mabia wo mistake za nga shel wanda balama ai chak na selmen tanga a port of entry ba kabi zuha tuma yel na ay katuma zo ka kanna invitation ka markana torel visa ka markana la chercher anchar noma tronka be batta ni mane bi zo hatuma amen ba yeto apune ko zasama ke no katuma zo anta na yango akala a tourist na akala a invitation na katuma zo ntarana ama nima na ma aike kabi bang na kadima nyinguna tuma zo ntarana mbabia ako nan dawama amerba ko san yuwi don kulsa timdibo do zo ya pam katon moya na ma te Ghanaians ka better te gbana karanye because of bamyeme ne to kamna ne to bo better life zante te manga yeto asha ba morate do zote ti shanga ten dirngoma nyama balente te Ghana man Nigeria ay ko baso ti boyen zan yeto aboyen zan de tim da kunyala dan yeto a family issue ndang pune kan dang pune kat dang ma pune family issue bag injela selmentan simdibo biyen na interview tamala double interview kananke interview mamanga
da walgan sam nya nyela ngolongo double interview nyela dinde nan kai Italy in kan Germany be in kan Belgium be in kan Iceland be in kan Norway a first fingerprint no pom jeten shelmane ni mana na mail right na ban interview direct ama dit nan kai ka fingerprint pom be Italy a fingerprint no beten shel face ma be Belgium ka yini mane lan taraten shele pompo bambe na interview direct be na la double interview bozoka anube Italy be Germany be Belgium be Iceland ka yini mane nkana be yangwane la interview ngo kabiya mbwa dende nya bobwa mami kaba amela tan shele anuma ne biama kamar wa po hayu ta bamnu wa po hayu ta banage karaje na lapsma zan tang la tamane fine demi wo na be chela zan nan ten shela an lan kana for a second time ma be chela da sabe en cancel nyanga den la ka chatu na den woma double interview mbalama ama interview man direct don mo be a commission don wonyela direct between a member kaba bo ma nyela den sane. Why do you leave your country? Bolle talika yi aye Ghana. Ima adwele komzo kanawo. Adwele eben kanawo. Dinya akpala flight will be whatever kazan kana bamana. Bakaye to ashele. Visa be invitation kazan kana. Ama antepa ditimgo. Nyine. Why do you leave your country? But nyewon zang visa be tourist benza zang kana kate chante ditima question ma nyame why you don't want to go back to your country bozo ka bo na labe aya ka ditim ngoma ami agba dagbal ma o dozo nemvo shabda pon damana selmen tanga te dinama te banama bandan dan na selmen tan sa sha nigi kabba mimmi ka pargal me bianme batubu nyame brabo mitim dibma dinye sham dozo bayalia obavehe but ye toama baba understand leme dozo ayen ditim tisha ayen dima the point is bonle tale ka yi aya be bonle tale ka genalan labukule la ye to alwama danan nan ye to ashel don kunye ye to ashel din cham da pune dozo de tume castor ma karenyala daler shadan talaka kulan to labna gana be ka yi tangan ma pune de debe yuma bomla store ma ama kobgo pune ta gana nama ye to ashan banko maljir tim ka ku leselmen tanga bonko biena ka kulba taba gbana kara ko champam dengela dang yetwa dang commencer na papa japa de mama japa de son bien ko en dang ma pune kan ko belare ka shamye ka dang ma pune nam panda party ka bule da bien la yetwa nan wa gwaran sai but Ami abang bombor shamawo. Do you understand the question very well? Bwagma agbale chibi abang benyer shama dozo laye toamo danan tu nazan amay zan da pune dan para mabia anyeta mabima wankana never and ever ka digi tourist visa be invitation kayen chang kayen fly kapon soye annan CV anzam pahamanzo karabiani ka gwara la message ma me katana CV ka nangle zam pahamanzo ongwara de zoya ka Arab Gulf na mo benkan larba watan soma especially Dubai ko yan chanwama ko pun dan no CV nzan chant shi di yanke ko chant shi ko blendi wahala no lan yellar chant nan CV anye go ko ritata ama di kana silmin tampolo an sora me
aina warkana bama tourist visa invitation de debe yoma da ba wena ay kalmana na tutum tumatang mane da ba wuru na kanna na tutum tumatang mane be na to bo tumatang mane. So the question is bonle tale ka pon ba asivi anune ambar namba ma biya nyango mi gaza wum do ma ne yele to ashel ma wula kanya. Is it make sense to you? Be a hankale wula ka mele zanjang biti yel na kadama tourist visa be invitation a understanding dinyela wula zanjang gwaron polo as usually yelo bone Mr. President on social media ne so share kwa ma ka share ka like ka subscribe before ka te ngbalage Tembia September go shelongo da ku yugi denki American Lotto next month de yela denyan open door ma dundol ma yan yumi ka so kan submit so kan ko moma dagbang mamperwo yili kam karanzon kam so kam da ka afana ma de me kanana ma de me pakara chinama dan kam na to mage anto zan abehe an mataba mpa shere anto zan awol lare mbosole American Lotto pangma man ka yan nangle imma ka use laptop a phone zo I use le de be yere future zabbo ko zan trana ama I use laptop be anye soko be gwaran yo akana to nan zan ta de gba de viala pangma man ka address ma ka look very good background man nya white ma pangma ma ka address ban shadi nya black ka look ma karanam vien yalanga ka ngare na ta so kam nasara merka gehe ba man next month prepare me aben shakam zanzal next month everybody go and submit you American Lotto am partially winners antanti kabana kadema arana nasara ara pung mangage no it doesn't matter ama ben sham then please merka ngale anan yamba mbiare jaka so ngata kyango kalen yisi kyan so sanan tlang marle ka gana bon mara Lotto shella ka ni kyan na kyango kalan kyan bazaya ka san batla mage ay ko apply le yim merka lan nan yaha dunya lo kam ka be Afghania adila Dubai wo Saudi Arabia wo Libya wo South Africa wo an kunye Ghana ma ka passport nye Ghana ma ayan apply lula kam kaibe nyen apply as anyela Ghana inshallah. Until we meet my next video, Mr. President. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.